أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكويني نعم ماما kuyinde o kenjo pana sitin qarmonu abubakar haidara mahame bun bajegi nankahu himina kalandire ngalla wa kuin mo siri na mama kezo wallanu kezo jabanu wa suko manten kuyini sidike yugumanda yagrima alle minenda qirse o kuyini kharande kata a suko mantenga kenna ngale wala laqike harsa o ni dangitay kengani badir dungonua alla gara serebenu warja igara sigi badir qurayndi do Allah harembate nemano kisenga kama kengani sahaba nu njalagu muqorunga kembirenga harsa ogana dangitai sahaba yugono wadi kenda Thabit bun Khalid Sayyidina Thabit bun Khalid radiyallahu anhu aken shere badir qurayndi do Allah harembate nemano kisenga kama wa kisma toronka pai Thabit bun Khalid bun Nu'man radiyallahu anhu aken shere badir qurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama kenna halle harsa badir dungonu sahabata nono wati kenna Umaratu bun Hazim bun Zaid radiyallahu anhu aken kahana shere badir qurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama Umaratu bun Hazim bun Zaid tarugum da koy nanti kebe gani baya be ganya akaban dingiranga kembiranga tata khenyi kundi madnango himen wara bayanya tata khenyi kundi tarugum da koy nanti ashairin puragu yamama gajangeri ashairin puragu yamama gajangeri kemrati hijranga ati Allah harenda mare maullo arokona Muhriz bun Nadla radiyallahu anhu Allah harenda mare maullo arokenyana kemrenga aga sherin puragu tarugum da ko nan tara leme go to ken to Maliki kelleme to Maliki kemrenga bun Umar bun Hazim ara kelleme to dongu kelleme khana tarugum da ko nan dikema halle to a khomi akem palle kempe killeni ara lenyu bana to tim Maliki dongu kema halle to tarqugum da ko nanti Umaratu bun Hazim nanti sirani jahiliya ga ati nan sami Allah haren qiyin kane sirebenu ga masande nyana ga masande nyana ti iklisinua kembra ti kenyi kilisin to ana qore masanda na qore an ke sahabai kebe ga Umaratu bun Hazim radiyallahu anhu agolleni masande birambe Allah haren garin Madina Allah harenda uqri sira sugay masane yana Allah harenda uqri Allah harenta qamo Allah harentu dangani a'rid alayya uruqiyataka kembrenga tigo masane yana ti kilisinu benui donc tina ko inamu kembrenga tike sahaba yugo kebe gani Umaratu bun Hazim ya radiyallahu anhu ari masane ago masane ya ti kilisinu benu taraken koni Allah harendu tenga iterga halle Allah hare ma nema no kisenga kama Allah harenda asabati li iqalengama Allah harenti igo masane ya tikilisunu benu madama hillanka he se gantari aro digambure gantari kembrenga Allah harenda kundigandi himbe digambure ntari hillanka he se hentari kembrenga Allah harenda kundigandi kadangare ya ma ke sahaba khale Umaratu bun Hazim Allah harenda ordun kinai iqalleke kama anya halena teringa kembrenga ti Umaratu bun Hazim akili sinuku anya iwawu tunu qiye are munga tunu qiye
tima hari o haylen kibere asoru yo masanne yana umaratu bun hazim khoni kemira nasawun Allah harenda sabatindi iqalen kama kemira nya qi asoru ndangan qatar ugum na koy nanti kebe gana ime amalleme arlen yugo bana kita don kema halleto akhuma ke inyime zuriya nyime me ken qembe kileni qa kebe gani a akhilemu akun khoni kun dumene kenanga hale umaratu bun hazim aw gilis seru sirebenu gayi i khairinga irono Allah haren kano ni mosiri sahaba nu kuri himenu gayi Allah haren anturazinga himenu kanwu intenga yi Allah haren kana kembira kunsu komanten khairin yira Allah haren kara kare ya ma ke sahaba umaratu bun hazim radiyallahu anhu agana daba kari anyi ho wallara Allah haren kara agana yigane kare tasoro anyi ho wallara Allah haren kara ko tangana lungai su ayo kembuni ni nandiga Allah haren kara kembrenga sahaba dantanu tuinde intikenga kun sahaba dantanu umaratu bun hazim aw kundi tarku gumunda ko nanti sa'd bun ubada ken khana qairini digana Allah haren kara mosiri aro abu ayyub al ansari ken khana qairini digana Allah haren kara mosiri aro sa'd bun muaz kembra kusoro naati bihai kusu kala kengu intenyi Allah haren kanga nemanu kisinga kama kunyi Allah haren ta'allimu umaratu bun hazim aro sa'd bun ubada aro abu ayyub al ansari kuma Allah haren mega yanka kenga mobe yero akompe aro a misirengo siki tarugum nda ko nda Allah haren qasutu miyanya abu ayyub al ansari kara kembre aro sa'd bun muaz kusu ko manten kala kengu ni Allah haren misirenga nemanu kisinga kama kemra umaratu bun hazim hadisa begono serebe shera aganar kitenga shera ango kunana nanti ampaini sere himbe keni tongue kembra kempa disaira kempilla baga umarata bun hazm ya ma radiyallahu anhu kennange halle qibare tanadangi umaratu bun azim akitengama kotai idga janaza igoy baqiya qabrunka igade janaza ke watibe irero huren hurrona ngo tlana aken tagu qabrun kama keben umaratu bun hazm ya atagu qabrun kama Allah harenda wari kella halari Allah harenta danganni inzil min al qabr tu'zihi sahibahu inzil min al qabri tu'zihi sahib al qabr Allah harenda ke karanandi anyan qabaga qabrun kama kemirangati qabru gumege himbe gawa noni tawator kemra keni dalle himbe wa ko ni nande qabru a hormango tangene ngarde pormango tangene mobe serenga na fatiqa hanan na lo qabru ndi am pormango tangene ke mori na sabu Allah harin bega dike sahabara ta yanka baga qabrun kama ka kebe gani nan tagu janaza nyangara kengo geme basu ho ndakinga ka himbe ko ni kabandenga ni hurenga na kiteri yirera go saka ikulemendi kembra kenno nde awsiki kanya halle na nyanga qabrun nan sagu kembra nga aro taunu kendi tagai garanja sike garanja anyime go lahiya na mobe an kenya na yero himenu kitenga war yero kungotlana ka himbe ko ni kabandenga ni duro ken hurenga ne kiteri yera go saka isauranga kenno ndi awsiki kaga sauba na nyime kembra nga aga nan jamu taunu aga nan jamu siki ka kebe ga nan taw qabrun ko ni kama ken kabanten qomi Allah aran pagadi umaratu bun hazim radiyallahu anhu Allah aran pagara nyamari tangir baga qabrun kama tina sabunya qawru gumeke awa torno na sabunya serenga ntanga na ta kama awa torno mobe ana tawa qabrun kana kama awa torno ke mori kembirenga umaratu bun hazim ken dalle nandi qabrun kama tare kenta geme harsa ogana dangiti badir dungonua sahaba yono tikenda suraqat bun ka'b bun amr suraqatu ibn ka'b bun amr radiyallahu anhu aken kahana shere badir qurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama kemre aken shere mpurawu yamama gajangere kataro gumu ila mesori a shere mpurawu mo ne honura ko inanti ti arawati latinya ta kiyama sayyidina muawiya radiyallahu anhu ken qalfaun ati ta bire nan kiyama kiya kemra tikin ati yani aga fati ala kulli hali kebe gana fati an kibarin atar kun kitabun nan me so keli kemra ala kulli hali badr dungono wana dangitai harsa sahaba tanawno wati kenda harisatu bun nu'man
Harisat bin Nu'man radiyallahu anhu aken kahana shere Badr khurayndi do Allah haren bate nemando kisenga kama. Harisat bin Nu'man kebe gani Allah haren sahabando mena kebe gani duare ma'un darapo akinya na kemutu sahabando mena duare ma'un darapo nan sarnum pil daro ni horma mundu akenya na ken darapo mutu sahabando mena na sabunya sahabanu ya ken kaligen Harisat bin Nu'man ya sahabanu ya akili ta kenya ni sirensu ho sirenga sarana bate ni dino sui tayana isara nambar kemundu dino sui kembere unyiken ko nara ira hadisa wa hila baka umma Aisha ma radiyallahu anha kemra Aisha ti ira mu Allah harenga nemano kisenga kama birambe Allah harenga diga kamundi aga diga kamundi abita ma anterne ngro adiga kamundi ora koy ola la khidangintoni nandira arjanna koyai ura jahannama koyai kemra nato arjanna noni birambe ura arjanna koyai nato arjanna noni arjanna kai gori tara yugo qarankanne mu ara yugo qarankanne mu arjanna kai gori kemra Allah harenda tirne ateli ke qarankanne ga ateli ken ko qarankanne ura Allah haren jabi nemando kisenga kama na dike qarankanne be hay ken Harisat bin Nu'man aqrankanne ya hay ke arjanari a kemrenga Allah harenda digame ko ni ken koy Allah harenti ti doare maunya na kemwari doare maunya na kemwari kemuren kangai doare maun to garum bitu ho imaganta ke Allah haren digame ke amuraduni ke na sabunya Harisat bin Nu'man atwinde ti doare maun mosiri tar ogumunda ko nanti kana barra nasi bi ummihi taken sirensu ho sirenga ti imai ari sarana yare kingana ma yara kembar kemundu mosiri masirunga o atunutaya masirunga wa tunutai kembere ken sawabura adware ma o ken sawabura Allah rahi qoru hilinyara makeme ya sahaban gutunda na sabunya Harisatu bin Nu'man radiyallahu anhu arasena jurur wari tahillo iyarenga arsena jurur wari tahillo iyarenga kembere arsena jurur wari qamori ira koinanti tikkotai umaratu kebe gani Harisatu ya tikkotai adangi Allah harenga nemando kisenga kama Allah harengo taunu aro yugo taunu yo masalana Allah harendo yugo taunu yo masalana kembrenga kebena Harisatu ya arasalamu ngara ukama kembrenga adangi adiga I harenga birambe harenya renga buga aga sage kinnai Allah harengo taunu itaw batigel hasa kembrenga agari Allah harenda atindi Allah renta dangani tielindo yugo be ganyi taunu anda yugo ke warwa Harisatu ti Allah harenna ngani atin na'am atira yugo ke wardire anda yugo ke tauna wa masalna kema Allah harenti fa innahu jibril anna to ke yugo ken jibril yaire Allah harenti Harisatu dangani ti kembrenga ti an salamu gangara salamu be waraw kama taran salamun saganga ti sena jirura an salamun saganga kembroga ti arasena juru wari tahilo keni atahananga kenanga hale tar hugumunda koyi hila qarina dikkotai Harisatu bin Nu'man tikkotai ari dange Allah harenga hila qari kenai aro yugo mengalenga ira meu to halle o kamana me gundale mawo yo gundale ma komi sere aga ne gunundigame anga ndamla serta nambu Allah hare aro kenyugo yo halle yo gunundigame na tatenga kembe Harisatu anyi munana litawo Allah hare ntate a kembere ngara kewari aratuna ndikuna gunundigame kembere nga adangi ama salamu wara na sawunya igana kunyine ya idgame ke na ina mariya sawi ni idgame ke kudu kunyine ke na mariya sawu ya na idgame ke kudu kembere adangi aga dangi watibe sena jibril ti Allah hare nangan ati kebe haya dangi sasa ndagara salamu ngara okama ndagara salamu ngara okama atinyi asalamun saganai ndagara salamu ngara okama su inya asalamun saganai kembere Allah hare nta dangani tikembere telan kenda tuwa telan yugo ketwa sena jura Allah hare jabi alayhi salam ati na'am ati yugo ketu dere ati le duare meke hewa duare me himbe sirengani ima dangan mosiri tel kembewa kenanga ale taw kapas serunga serebenu aw kapas seru serebenu hunen gajangen kota
tan sege serebe ga sabati uga sabari nan sabati kemre ata okundi hunen kota serebe no ga mawuru ata ka okundi hunen kota kenya gajange islam no ma ken gajange kawakonte mosiri na sabunya silama unda jaman kita gajange beri ken jope hunen gajange na sabunya badir kota Allah arende sahabanu kunni kamusiki aro tamuro siko kemre nga kahirunu kunyi wujine sere Allah ra senkini islaminu ikata kahirunu ira kahirunu qalebu kenna ya hale gajan hilani be to yekina ken uhudi kota Allah arende sahabanu kunyi kamunye sere kahirunu kunyi wujunu siki sere kemra Allah ra senkini islaminu nga kenga jenge khanari Allah ra senkini islaminu nga kenga jenge khanari kenna ya hale gajange be ga toki kinga hila kharwati kenda qandaqi gajange ken la hazab gajange kahirnu yi mawujunu tamiro hillo kemra islaminu maidangi ni wujine sereri kemrenga Allah ra senkini islaminu nga kenga jenge khanari nambo kenga nalawara qaybara gajange kahirnu jamanga be ni islaminu jamanga be mai Allah ra senkini islaminu nga qaybara gajange khanari nambo kenga nali mu'ta ta gajange toki kenga islaminu yi wujunu sikisere kahirnu yi kamu hilli wujunu sere islaminu yi wujunu sikisere kahirnu yi kamu hilli wujunu sere kemrenga Allah ra senkini islaminu nga kenga jenge khanari nambuno nali maka lawasen to kikenga maka lawasen yani islaminu jaten kinye wujunu tami aro hillo na sawnya ganyane be to kikenga kenni hunen gajane kemra hunen gajane kahirnu islaminu yi wujunu tami aro hillo iro kubenu ganyime ken hawazin qabilanga iro kunya yime kemra kunyi wujunu nagati sere kemra islaminu nambu kahiringa ahananya ke gajangari kembala suri anga yini kahirnu nyambu bo asuri kahirnu di gawesu Allah o senkin islaminu kahirnu qalbun ka kebe gan hunen gajanga islaminu nyang gabo kembala sabanu gonu nda waruno nda keta ko lengi koni hangangori o mo suronteni wa o gabeni la hangangori kembere nga honra kennata inyaga igawendi ulalungo unyaga igawendi kera sauna Allah ru jarabi iro kahirnu ngara mekita ken hawazin qabilan serunga ira mekita madani wuchineri ke jama khore wujunu tamiro hillo sere tan sege sere banan sabati himbe ga mawru kembara kuten suru kembere hawazin qabilan ngajange iridu to makalla wasenya inande kenga jaranga targo gumunda ko inande gajange ke honu wuru nali umasage mamaka ka honu sage kileni ka honu masage mamaka honuri isin qaraben qili mamaka nangitenan sage ka serebe no ga sabati tan sege sere kinyan sabati kuma dunga wuru ken tan sege sere ti harsad bin nu'man wa kundi radiyallahu anhu sena jura hagra kenya koni alla aren ngani nema no kisinga kama ti serebe no ga mawuru ga sabati ta taqo kundi re kemera ken saura ti watu kemera kenga jeng qibare li qur'ana ni ken hunain ga jenga قرآن انتقامه أتي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآية الله تقامه أتي هنين كوتا أتي أنكم غبوي كندا الله لونو ناسا ويانغون وجونو تمرو هلوي كاهر نوي وجونو نغتي سراي كمبرنا غبيندا الله لونو kemra falam tughni ankum shay'an ka gaweke amma ho surara gaweke ma ho surara na sabunya awru aro kayrun katime bana madan wucinera awru qur'an ta kama wa daqat alaykum al-ardu bima rahbati nguyen kote liri akama ka hunu nguyen kote mpesenga nguyen kote kama hesenden ne ka are hesesu alira ankunda na sabunya urana ken koni kendi hale haynire kembere ngati nguyen kote li ara ka hunu nguyen kote mpesenga suma wallaytum mudbirin qur'an anti kempalle awru biri tarko gumunda ko enandi honu masage mamaka kembere nga ke gajange Allah rasulullah nun jarabe ke na sawunya islam nun imanya iduri tigaboyanga islam nun kan gabo kahirnu nga gajange ni ahananya haike kembere nga Allah ru jarabe na ko yananti gawempe islam nun nga logo mo liman ka on sabati Allah wa gadde mana kemira ke sahaba ko sena jibrilu ati tan sege serebe ga sabati uga madunge wurnu
Harsatu bin Nu'man ta takhawu kuni kembra keni dalle himbe gara koyi nanti sena Jibril awo Harsatu bin Nu'man awatu aqilati adwari ma'un khane kembra na tarqu gumunda koyi nanti birambe sena Usmana radiyallahu anhu awu lagaru birambe tonyannanu ngadiga aka anture iwo munana nankiye tonyannanu ndiga aka anture na ambar ko ngara kama serentar na kama serentar baka wa serentar baka kani ira ambar ko ngara kanga na saliran kutai kembrenga ira Kenya bito hilima bito sikime kenna ngale ke sahaba yugo ke ben Harsatu bin Nu'man ya araferenya magorno sena Usmana kama agaro sena Usmana kama wati sena Usmana dangane taganan kanu agananja o gajana worno ando konnu kuna na sawunya kubenu haigara anka anture tonyandanu yande aganan kanu orno andina kemra sena Usmana tilla ngenda ordo kinai anga jange sabura na sawunya ngenda munda hore sunjori nge sabura ntamunda hore sunjori nge sabura kemrenga ma ordo kin seresu inantana ngajange tola kemra sena Usmana makille kinai ken sabura konnu kuro sena Usmana kama rani asumunteni kura shehidin purawundi ime kara kenani awro sena Usmana kuina Allah haren ngari nema no kisenga kama Allah haren ta dangane tieli an sumunu kumani nalan sumun kutu o magawa tieli kenna landawa ya sena Usmana de kenna lira dire kemrenga ay lankara sena Usmana sumu ken ko tayani ila shehidin purawundi mori ken ka wagontengani ayin kamana Qur'ana yaqra ay kamana Qur'ana qara birambe gara shehidin purawundi ahore ken diga sanki Qur'ana kama Qur'ana ay kamana Qur'ana qube qara diga sanki ken kama ken biran ala kulli halwana ken an khuwa orna adde tayni na wala kebe ni ke sahaba ken Harsatu bin Nu'man ya akonira munu sena Usmana ma andumira na ordun kiniya iwo tonyandanu kunyon tono baga kala khiya sena Usmana maduni tigenta mna horen jori isawabura kemra Harsatu bin Nu'man radiyallahu anhu arake golle dawari kemra targo gumunda ko nanti awul lagaru Allah ra jarabe ti hingunga na sawnya ra won kita mosiri Allah ra jarabe ti hingunga aga hingi wati be asalira aro iborla khenna arakachinya yetu kunno mena kembega kande goni tawna tate asalira ke akitra honungo kundi ara wo himbe no saraga na abiraru ara wo himbe no saraga no kungo kande ke noni kembrenga misigine ngana nyaga nananga nari nanti dalla garibu kembra ayme kitenya o kuihongu tunu au kachikerga na kachikerga na nama borlaqe kembra na kuihoke kini nyaga nanake nan sage na kachikerga na letawu ibateni ara ke golla dawade agana Kenya akarungongo na dangani ti Harsatu hina nyimesa anwo munana himbe kui akini okora akini nyaga nana anwo munana himbe kui akino ora akini kemra Harsatu ari ikarungon jabe atike wa kanunu ime kitenya na akini nyaga nana na sawanya tira mu Allah harenga nema ndo kisingama Allah harenti munawaratul miskin taqi masari'us su'i munawaratul miskin taqi masari as-su'i ati miskine unku yana serebe go miskine unkunuti ime kitenga anta sere khina ime kitenga ngoraro miskine kiteni tikengo serentangana hoburen qenura mana maswa chuntu bego serengitana esidanu walma kalle juntu walma gere taw serenka bana kengare serebe go gilin na miskinen ko ime kitenga amumna na himbe kinai ama sereki anyime kitenya na rakiteni tikemrenga Allah harente tikengo serenka bana masiban chuntu nga masiwa bego junu serunkama esida ngo kendi juntan kalle ngo kendi gere ngo kena ansiginde hoy goran kitan nan kusana anjogi kemrenga Allah harente aw serenka bana kenya sababu ne ke sahaba ken Harsatu bin Nu'man ya aime kitanya nyi digana ko honki ni nyaga nana mai dona kini serunga ari hingisu an kenya na kemra wa maremu besuna ke wari haqarendi keti gollo kote angane munana himbe kini nyaga nana ma kina leme ma kina ngul nyane anyi me kitena ra kiteni kiya sireni angana kenya Allah haren bagara ke fasam ta be koni nan ta siren ntangana masiban kanu dingiranga
kebe gani masiwa chuntunga masiwa juntaliu esidango kene karangare ya mo hay waqti beri awasiren ka bana esidangare awasiren ka bana kalle junte nganta unda ngo saga yuruna kanu awasiren ka bana kinga kemberenga besunu duqoto ke besuna ke to hakaren angane nyaga nanan kunu allo ka hu agawoy anyi mekiten ara kiten ma kina lemei ma kina nyaqe ma kina ngul nyane anyi menan duqoto anna kini kemera fasam dawo bega kite an kengitana har satu bun nu'man atira ke mu Allah harenga ne manu kisinga kama kemera taro gumna ko ina tara kita musri ta fati sina muawiya khalifa unga atiyari muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ta fati ken khalifa unga atiyari kema har satu bun nu'man ake ora qawara be kita na ko kenike kemera har sa badir dungonu o dangintai o mare mu har sa badir dungonu o gana dangitiya kemera sahabata nawono wodi kenda salim bun qais bun fahd salim bun qais bun fahd radiyallahu anhu kaken kahana shere badr khurayndi do Allah adam bate nemano kisenga kama kemera ngatar ko gumda ko innanti kebe gani Allah haren hayatuma araken su ko mantenya na senna bagare hayatu kensu ya jondi na senna umaru hayatun sun ya joni don ta fati senna usmana khalfaun ati afati ken salim bun qais bun fahd kennan halle sahabata nono wodi kenda suhail bun rafi' radiyallahu anhu suhail bun rafi' aken kahana shere badr khurayni do Allah haren bate nemanu kisenga kama arab badr gajangaya ara uhudi gajangen kahananya do Allah harin bate ne manu kisinga kama kenan ale sayyidina adi bun abi za'aba adi bun abi za'aba radiyallahu anhu aken kahana shere badr qurayni do Allah harin bate ne manu kisinga kama ora ke nkisan kon nan nangi ora ko nanti Allah harin gani digana badiri iya tindo badiriya Allah rengara sorohi libaqi azan sayra'un Allah rengara sorohi libaqi qibar mundenga ken sorohi likem bane haike adi ibn abi za'aba aro basbas bun amri wara ken qisangoni Allah rengara kun sorohi laqi unga qibar mundu quraysh nun qibar mundu wal masete kembra mega digana ndiga badiri gerla khenga ige digani kome yaruhi li kungo mankainga banenti banena ita montwa banenti tansabari ti abu sufyana kurelemu ti gama kenere lenge kumani wakene kunga nari wo golinu kunda na ata montwa kenda yin Allah harenu ko khiwar mundanu hidu kungo gerlakhina kena adi bun abi zaba aro basbas bun amr kena abu sufyana kana khiwar mundana ken kana gerlakhina khi ho onta metu kembira kom yaar ko hiligara ke ko bani abu sufyana qiwar munana kedu kom yar kurati agar himbe go titungene ti abu sufyana ga makinere lenki kumana o kenere kembere ngati kom yar kere himbe go titungene tike mini ajuta nay kinga bane ku sahaba nu hili ken adi ibn abi zaba aro basbas bun amri iri yonklan komi mera ken no kusui iri isatu honun girni utiya nda qiwaran sawala ren tarongam kembere nga abu sufyana me ahi ya munde ara hinto awu kembere nga ken koreni ala khibar munana ke tende tela ando konu na me gelakhina tike koni ikero nyomu arabu yugo hilana me wonyo mun kama irira jingutu iri nyomu ngirli udiga ike koni matu imi la halatu kembra abu sufyana te khibar munana gra tela tangen qawiye angen khibar munana yange on serunga lanta kun la halamun nanta kun segesegen kembra ken no kuso abu sufyana mera isi to homutu tangari kane hagar wari no kobe andiga ken goya kembere nga abu sufyana khawar munana ke wari abu sufyana kane mi wari gerla khike igari gerla nga abu sufyana ra koyi nanti inyo muntu sindenya kanoko yigonda ken no kongo e nanti inyo muntu sindenyi ken no kwai kembere abu sufyana diga mago diga na nyo muku nyamintere ken nyo muku qronga ara solengo tuna qroge karakara ma agoni bugu tambara khoten kama arakin arbane ati kunata Allah tike hay madina tambara khoten tike mbira tike wa ko ni nanti kusro hilini Allah haren qiwar mundanu ken ya watu ya abu sufyan ara kilen yilla yiganiro no khube ara sete yilla nan digaro bangintane iro Allah haren nganta me wal mobe ken ya sawabu iro Allah haren ma me war hilakari ken mbira ngadi amede hunde sabra Allah haren ngra suro hili beqi
kenni ke sahaba yiwa ke badir dunge adi bun abi zarba aro bas bun amr kembra kusro hillan kenna ya lewana dangi kenga sahaba tanono kenni badir dunge wati kenna mas'ud bun aus bun asram mas'ud bun aus bun asram radiyallahu anhu aken kahana shere badir qurayni do Allah harembate nemano kisenga kam kenna ngara badir gajanya uhud gajanya Allah haren hayatu arise konya gajangundi kenna ngalabu sena bakari hayatu alaken su kohmantenya ajoni sena maru hayatun su kohmantenya ajoni sena usmana radiyallahu anhu ken hayatun su kohmantenya ajoni kembere na laurama sena aliya kembere kebe ni sena ali hayatun akahu sena aliya fitna ngati ke sahaba qore mas'ud bun aus radiyallahu anhu akahu aliya kebe ni sifina ngajanga arakenya nan kahu aliya harakenya nan kawo aliya karamallahu wajha kembra kenna hale sahabata nono wati kenda abu khuzama bun aus radiyallahu anhu aken ka hana shere badru khurayni do Allah haren bate nemando kisenga kama kenna hale sahabata nono wati kenda rafi'u bun al-haris radiyallahu anhu rafi'u bun al-haris aken ka hana shere badri qurayni do Allah haren bate nemando kisenga kama ara badri gajangenya na uhud gajangenya na gajanya be no de kanda kinga jangi ara kenya ro Allah haren bate tarugum da ko nanti abire Allah haren hayatun sunya jondi kenna ngale senna abubakar hayatun sunya jondi senna umar hayatun sunya jondi kembere ngati usmanu qalfaunga atiyani agafati ke sahaba ken rafi ibn al-haris ya radiyallahu anhu kenna ngale sahaba tanon woti kenna aufu ibn al-haris ken shere badr qurayndi do Allah haren bate nemano kisinga kama iwa kenya khili ibn afra imayan afrai qaihawan harisiya aufu ibn al-haris ikum mare musiki wasaghi hawe isu sere badr qurayndi aufu ibn al-harisi aro muaz ibn al-harisi aro muawiz ibn al-haris ihawayan harisi qa iwqiliti imanu tuqmi kembra kebe gani aufu ibn afra aro muaz ibn afra aro muawiz ibn afra remu qaima yan afra ke kembra nga o himbe kama ken aufu kai kembra targo gumunda ko nanti badir kota birambe gajangen ga woni meriga akenda Allah haren tirndi nemanu kisenga kama ara Allah haren tirnde kawa konte woy ken tirnde na khangay ata Allah haren ngani nemanu kisenga kama ati kangolle ni komen ngana Kenya akamango soyne tele kangolle na Allah soyne ni jalla jalala tele kangolle wono kengo Allah soyne ni tala harenda sahaba yo ke jabi kene Auf ibn Afrai Allah harenda jabi Allah harenti golle bego Allah soyne ni tiken kangai kenni komebe angana re gajangen qurayni birambe anya nga taw qonundi ken qusui anda an amrandoroke ara amran kune aro ho gawan kawana baga ka hanka tuyenga ana ken su komande on fosi bakanga na log gajangen noni nan tuni gajangen di na gajangen ya me gawan kalli tigen golawo Allah so indini kenga ya watu be ke sahaba yugo ken Auf ibn Afrai kembiranga tarugumunda ko inanti ken no kusu yari magandura ken fosi bakiya ni magan kunen fosi bakiya ni ka halliga na lokonu no mena nan tuni gajangendi ara gajangenya ma iga wakali ara gajangenya mi wa sherin purawni ketala ara la rentindi ala renda jabun kini wa kana a golli kuma la renga jabun kini mowi kembira badir kota aken shehidin purawu badir kota kembira badir kota sorota miron na to an sherin purawu ore sukoni nan dangi ala gana dote wala la kiyana nyime o badir dungonu himelu wa sherin purawu badir qurayni o kundurungu tuni tartibu ni toki me purge harsa ho kapa kuntu awu sorota miron na toke kembirenga iku ke sahaba wiri ken Auf ibn Afrai radiyallahu anhu awiri ken hale a akhiwo ken kahana shere badr khurayni wadi ken Muaz ibn al-Haris honoti Muaz ibn al-Afra kembirenga Muawiz ibn al-Haris kembira ken kahana
shere badr khurayni aqhanara gajanga ya badr kota ma igwa sherin burawni muawiz kebe hay himenu gara abu jahal kari ataqaw kundi aken taqaw kundi ari aqiwo ken khana shere badr khurayni ken muaz ibn al-haris ahunatu muaz ibn al-afra kusoro hilani siki abdurrahman ibn auf tayinga aranoge honyi sika taymanga honyi sika nogi mbanga kira yin so honnan kaya wuli ira abdurrahman ibn auf tirni badr kota baka abu jahal ma tel koy men abu jahali kemra abdurrahman ibn auf tirni teli angu ngana abu jahali wara ana maniya ne kenno qusati kunyun kulana abu jahali yonkula ati bana kono khenne ina abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ari ya ganya yara mago abu jahali wari kemra ngara abu jahali koyiya kemra girnan sawu abu jahali kama tahana kenna ya abu jahali au gallen noni yugo sagu kunyan dewna anture kemra nga iri sagande kenda girnan saga kama gadi malagaru ira abu jahali tancharo bakai abu da jahali ra tancharo bakai na kenni bagin se ton kama kempale wuri nali askatu mago kenne akebe gani muazu ya abu jahali rame kirmatu kenda ken katu ikiteni makitege wa kutini na to honne kembe nga anyika mana gajani yati kitege kutundenga makitege ga wade onu kembe arita ansa o kitege kutenga mana na akutinen kutubakia aranya ana hatei wa ma arakem kutubakai kembe na jihadin kutenya ka kebe ko ne ga sherin brawo ken aufu aro muawiz ko ngoni sherin brawo badiri kota ka kebe ga muazu ya tarhu gumunda ko inanti ke kembire badira halle magajan tanan honura ko enadi yama mangajange ta sherin brawo kenedi honura ko inan ta sherin brawo kenedi tarugumunda hadisa wo hilla baka muaz bin aframa tarugumunda ko inanti adomid alkawa tawafunu la asaran salihale alkawa munmunu keta amanna hila sali angana tla tawafu an wara kanu hilbe salli amma ken salli kenga ya sirebenu ga qurain kunda atirni timani sabuna ga man nahilan salli araka nugo hili salli kemara da kunjabi atira mu Allah haringa neman no kisinga kama Allah ranti tin nahilanta la asaran sallen palle nahilanta la asaran sallen palle ma huturo kenna ngale nahilanta soban kana halle ma kenga nabu soban salale nahilanta no ma kenga nabu kembrenga irake hilla baka muaz bin aframa kenna ngi halle harsa badr dungonu sahabata nono woti kenda nu'man bin amr bin rafa' nu'man bin amr radiyallahu anhu aken shere badr khurayni do Allah rembate nemando kisenga kama badr gajengenya kebe gani uhud gajengenya a sherin purawo uhud gajengenya ri kenna ngale harsa badr dungono wana dangitai sahabatan wadi gana amir bin mukhallad radiyallahu anhu aken kahana badr gajanga sher badr khurayna badr gajanga kebe gani uhud gajanga a shehrin purawo uhud gajangendi kenna ngale harsa badr dungono sahabatan wadi kenda abdullah bin qais bin khalid abdullah bin khais bin khalid radiyallahu anhu aken khana shere badr khurayni do Allah rembate nemano kisinga kama kenna nga hale harsa badr dungonu sahabata nanu woti kenda usaymatu radiyallahu anhu aken khana shere badr khurayni do Allah rembate usaymatu radiyallahu anhu aken shere badr khurayni do Allah rembate aro sahabata nanu woti kenda wadi'atu bin amr radiyallahu anhu wadi'atu bin amr ken kana shere badr khurayn do Allah rembate aro sabit bin amr radiyallahu anhu ken kana shere badr khurayn do Allah rembate nemando kisenga kama ara badrinya kemrati uhud gajange a sherin purawo kendi kenna ngale sahabata nono wati kenda abul hamra مولى الحارث بن عفراء وغير كم بتونغو كين نكم قانو هورنتي وان وتكنا ابو الحمراء كين قهنا شير بدر خريني دو الله حرمتي نمنو كيسينغا كما كين نغا عليه صحابه نون وتكنا ثعلبه بن عمرو رضي الله عنه كين قهنا شير بدر خريني دو الله حرمتي وتي ثعلبه بن عمرو بن محسن رضي الله عنه
kemra Badr gajangenya na Uhud gajangenya Allah hare hayatu gajangenya beganya arise konya kensu ko manteni na lawra ma seno abugar kiye gajangenya ho ganya kenda arise konya kensu ko manteni na lawra ma seno mor kiye gajangenya wonya watin ghazwatu jisrun gajangenya beganya mpongen kama sahaba gabe sherin brawo ken gajangenya na sabunya ken gajangenya ayu man ka unga kebe ma wati ken Abu Ubaidi radiyallahu anhu Abu Ubaidi kembirenga ayu man ka unyi Kenya ma Abu Ubaidi ayu man ka unyi Kenya ma gajan ke yungu ma unyi Abu Ubaidi ya ma kembirenga gajan planta razemo kenda ke sahabariga ken Abu Ubaidi aro Abu Ubaidi Amir ibn Jarrar ken tabana kene Abu Ubaidi tanai kembere gajan ke yung magunyi kemma akenda gajan implantara se mobe plantara se monda riga alla kutu kembere nga akenda sahaba nun ngara jinwa sahaba nun palle bo konnu mi kane kembere qure hesende mayno ketati sahaba gabe serin buraun sababu mu jinyal ho gabe to jini na sabunya gajan mono sahaba nun kiteni ken kota sahaba gabe serin burau kharangare ya ma gajange nyungu menyime kinga na Abu Ubaidi keme akime sherin brawo ke gajangere wati na ghazwatu jisr kembrenga kenga jange ke sahaba qore kinga ni Sa'labat ibn Amriya a sherin brawo ke gajangare kinga ni Badr dungege kenna nga hale Sahal ibn Atik radiyallahu anhu Sahal ibn Atik ibn Nu'man akenga hana shere Badr qurayni do Allah harembate nimanu kisenga kama kenna ngale al-Haris ibn Simma ken hana shere Badr qurayndi do Allah arambate ne manu kisin kama qatar gumunda ko nanti sirebenu e wajjatene Badr gajangana ngai haru gama hadar qurayndi kemra ken ta khawkundi wajjatene Badr gajanganu hari ugama hadar qurayndi kemre nga ken ta khawkundi kenna nga hale sahabata nono ira ko nanta ken to hale darura iwa sabura Allah rai mana tono darura sabura ka brajin timande ken wakinai kenan ga ale gara gani manta ne ra ta khinu kunkinai qatar gumunda ko ina ta shirin burawo gajanga be wati bi'ru mauna garla khay ira sabanu benu jambano aken ta khanyu kunde ati hijra ngati Allah rai na mar maullo aro Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Allah rai na mar maullo aro kenyana kenan ga ale ati Uhud kotanga birambe gajange nga koto islaminun kama Allah arenda ke sahaba yuwatirni Allah arenda ke sahaba yuwatirni kena al-Haris ibn Simay radiyallahu anhu Allah arenda tirni baka Abdurrahman ibn Auf lahalanga tela Abdurrahman ibn Auf Allah halanga qamo kemirenga ara Allah haren jabe ati ke khoni kira Abdurrahman ibn Auf wari au kamana gajange nya do girem bangiya au kamana gajange ro girem bangiya kemra Allah arenda sahaba ke jabe kana al-Haris ibn Simay Allah arenti innal malaikata tuqatil ma'ahu ati Allah malkanu mo kamana gajange nya nan kahu Abdurrahman ibn Auf ya haka kamana gajange nya nuqube malkanu kamana gajange nya nan ka hayin nonga kemrenga harsa Badr dungonu ogana dangitiya sahaba tanawno wati kana Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b ibn Qais radiyallahu anhu kembira Ubay ibn Ka'b tongana ko qaranganu kunga tu musiri Ubay ibn Ka'b atongana ko kingo haqaranyan kanini Qur'ana ni wa kenya khili sayyidil qurra qur'anu benu gono iyu man kenya ni Ubay ibn Ka'b ya tarxu gumunda ko yinanti aqaba baya beganya aqaban kota Ubay ibn Ka'b ataqin kendi ila ko yinanti anya tuanai Qur'ana ge to agunya ri mosiri Allah ari meta dangan ati bere ngara ti atu agwa to agu be hayari Allah ari ndi bere ngara ta Qur'ana to aguke kirna ngale kotai Allah ari ndi akata Ubay ibn Ka'b ya ati Allah ri nyamari ina Qur'anan qara anna tiringa Allah ri nyamari ina Qur'anan qara nangrima Qur'ana inantina Qur'anan qara anna tiringa ti Allah ri nyamar tikenga kemra Ubay ibn Ka'b Allah harin jabe atiele Allah rike me tongo Allah harin de talla ran tongo ken qusui aya nyimbu sahaba nugo inta qoridu ma ken qusui aya nyimbu wa wu mosri
imra Allah arenda qur'anan qara ara teringa nangirma alif lam mim nawra ma wannasiya Allah arenda qara ara teringa khomi Allah imegara farenya marta mobe kemra kima ubay bun kabu kinga sigiran koini ara fasamtawo kinga sabuni sayyidina umar radiyallahu anhu kenya qilli ti sayyidil muslimin ti islamin nyungume sayyidina umar nya qilli kenna ngale tar khugumunda koinanti sir hananu benu ga islamaw gelil ansar nundi ta taqaw kundi sirhananu benu ga wahayin kana sahana Allah arenda ira ko ina da Allah arai men way wahayin sahana awara matambili arsuro kragiya kaga jope sirhananu benu ubay ibn kabi ataqaw kundi wahay sahanu ahana hananu ataqaw kundi gundo sina alino ikunya na sirhananu kala garun adiga matambili arsuro kragi tarugum na ko ina ti ubay ibn kabi ti sir nagando ayi amay jatene sir gilundi amay jatene sir depon khanari kenna alayra ko nanti asanqe kulleni anga yin sirai wonono iyongula yintem binene qasanqe ke bana qurana ken sirenyi anga yin asanqe kullu khulle kenna ngale tanya sirai anyi sanqen to kono amay sanqen sini anyi sanqen to kono kenna ngale tarhugumu ila mesori afati watindi aga fati dati be tarhun kitabu nunda mesori kende tarhun kitabu ni gonunda ko inanti afati hijra tampile sinendi tafati kendi honu qanara ko inanta fati hijra tamro kabu honu qanara ko inanta fati hijra tampile aro hillo ala kulli hali ana kinna ana konare afati sene usmana khalfaunga atinyari honu ti tambile ro hillo honura ko inanti tambile honura ko inanti tamu aro kabu ala kulli hali ku jatu sigi sukoni afati watina kenna hale ubay ibn kabi ti yiwo go domi Allah aren tirndini nemano kisenga kama kenna ubay ibn kabi wa tawna Allah aren mure hodomi Allah aren tirndi baka watuma atalla aren ngan ati watu beno hay okitana hatinu angu to tabayni angu hasunu angu tabayni teli o takinu kuni kangai kenga teri kanga nora watikeri kembe Allah arenti kembe hay kafaratu te keni junubu ya henye islamin ngatwe kena junubu ya henye sirsu watenga ngaba kinga ko ini nan dan junubu ngabe ngo kamana nyahe kembe nga Allah arenda jabi ke Allah arenti hari sase bego sirembotuno kesunu junubu ya henye harante dente antu kacingo kutini wal mango talono girenga kesunu junubu ya henye tora be wankitana anyon kini ne har watega he mawo jonkon kotoe karungola antindi mawo jonkonga ango hame benyana tikenga kuso junumu nya yahana kemrenga kinga ya tikena ubay ibn kabi au taunu Allah harenta tenema ndo kisenga kama kenno kusu ya rikite ngorotu ala duwa nya kinga duwa kawo mai ala duwa kawo mai wanya ken duwa na kangai ati wa mun Allah ma ike goni iwu ke kuteni imma saha ira Allah nyaga watenga wun kuteni imma saha ka hinu nati ara kumbure muru ara sidisnawnya na hinu nati buari atika igana watu watenna ma anya sababu ni kawa baka hijuma watenna ma ikawa hijuma kenna nga hale watenna ma ikawa umranga kenna nga hale watenna ma ikawa jihad nyangenga kenna nga hale watenna ma ikawa baka jaman sallenga kemera ara kunna ati ara ku khabuga ara kumunda Allah ma igana watu momo ima konto kui ima konto hijuma ima konto umranga ima konto jihadinga ima konto jaman sallenga Allah kara duwa bunjabe tinangiri gili kenko tanga ahatenga sofe ahatenga taw nanke ma fatenga ahaten mamro hatu su haraga nan tade ma haten tawen jibrenga sarangama kemrenga teqa watema kaba hijenga ma kaba umranga ama kaba jihadinga ama kaba jaman sallinga kemrenga kunna ati Allah kara kunyara teqa ariwun kutenya watendi nanke ma afatenga ubay ibn kabi sayyidul qurra radiyallahu anhu kemrenga arake duwa kawo manya Allah ma birambe Allah harenga ti wateni junubu ya henye aka hana rake duwa kawo manya Allah kara jabi Allah rajabi kembirenga aka hana tarugumunda ko innanti afati wato hagira kuddatu benu ko ni tarugumunda kengo hijira tampile ro hilo wal matampile wal matamro kabu afati kunna ngana risena usmana qalfaunga ati kenna ngale harsa badir dungono gana dangitiya sahabata nono wodi kenda Anas bin Muaz radiyallahu anhu ken qahana shere badir khurayni do Allah ran batenne mando kisenga kama
ara badir gajanganya na uhud gajanganya aro Allah ari hayatun gajangu benu ga yari se konya kulsu ko manteni kenna ga ale taru gumunda ko innanti sedna Allah haren keni gajanga be woni wati beru mauna nan ta shirin furawo ken gajanga riyar sabanu bin jamane be ya gerla khan tanyira ro halle sahaba gili sahabanun sirfa samuntunga sahabanun qaranganunga kembira la kunjamba ke sahaba qore ken Anas bin Muazi ataqin yukundi kenna hale har sabadir dungonu sahaba tanono wati kena Aus bin Sabit radiyallahu anhu wa ken kisma to on kapai na sawya Aus bin Sabit to tanono wati kena Aus bin Sabit bin al-Munzir radiyallahu anhu ogana ho hawa to onko na kisma to onko anga yin ken to me tanawono kismen to nyawi bakame kemera himeno hawa to ngana bane kisman to ngana bane wa kismen pa wa kana kapai keni tar ho gumul laranga porque ama fereke seruma kembrenga tar ho gumula ko inanti Aus bin Sabit bin al-Munzir radiyallahu anhu ta shere badr khurayn do Allah harim batene manu kisin akama ama tama khana tontu ama toyani Sakhti bintu Haris radiyallahu anhu ti aqaba mbaya atakani kene aqaba sani kene aqaba hilani tanyire aro halle sire rabayanya Allah renda dingi aqaba dingira ta takanyu kundi ara uhudi gajangen kahananya kembere ta sherin purawo uhudi gajangere a sherin purawo uhudi gajangere kemo mara mun san singabo o lengi khalege signiyere har sabadir dungonu akute ngono Allah gana dungete kotatana o dangini tayna wala o du'a qarna wa ta Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha rahmat man siwak ya rabbi amartana bid du'a wa atana al ijab warzuqna qabla al maut at tawbah wa 'inda al maut al shahada وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر محرسة بدر